مامۆستەیەکی ji Rojavayê Kurdistanê bû baştirîn mamosteyê koçberan li hemû Ewropa ya sala 2020. Tora hevbeş ya perwerde û lêkolînan ya Amerîkî ku cihê wê New York Amerîkayê û zanîngeha Vienna ya Nemsa bi hev re mamosteyê ji Rojavayê Kurdistanê Nîzar Musa û mamosteyekî din yê Okranî weke baştirîn mamosteyên koçberan li hemû Ewropa hilbijart. Nîzar Musa derçûyê endezyariya çandiniyê ye li zanîngeha Furatê, niha xwendekarê master e li zanîngeha Vienna li Nemsa û li wî bajarî jî mamosteyê biyolojî ye. Nîzar ji sala 2014 ve li Nemsa penaber e û ev 3 salin li wî welatî mamostetiya zimanê Almanî dike. Ez ê biçim Vienna Nemsa Nîzar Musa legel min e. Ez ê bêjim mamoste Nîzar pîroz be, kêfa me hat rastî ser xêrê be, kêfxweş bûm. Baştirîn mamosteyê Kurd li Ewropa hatiye hilbijartin, ne tenê Kurd, nava hemû biyaniyan da. Karim bizanibim tu çawa weke baştirîn mamoste hatî hilbijartin? دم باش سلاف و ریز شخوا یعنی اب هلبجارتن وکو تکرم کرکاک دل بخین اب هلبجارتن ها تکرن جالیه نابنده کلی کولینه یا اکادمیسیان کو رگه هاوی نیویورکا و باریکاری بونا زانگو وینا لگور معایرنا پیداگوگ چند هاتنا هلبجارتن و از یک جواب میک و جناب و هات هلبجارتن ازو هفکارک خوایا اوکرانی وەکو مامۆستایان ساڵا 2022 لەسەرانسەری ئۆروپای. ئەویشی شخوا جێ شانازی ئەس باوەرم لەجەم گەلێک دۆست و هەڤال و مڵەتی مەژی و ئەڤژی ئەز هیوی دکم ببێ وەکو مۆتیڤێکی ببێ وەکە ئەوەکێ لەجەم خوێندەکاری مە لەجەم کارکەرێن مەکو ئەوژی بڕاستیژی یعنی مۆتیڤ ئەوا زێدە ببێ و خۆ ببێ مۆتیڤ ژوارەک و پێش بکەون و لەسەر خۆ باش و بسەرکردن و کاربن هەر یەکێش مەشعالی خۆدا بخۆ و بناوێ مڵەتی خۆ دۆزاخوا پێش دەببن. دوردا هینێکی باشتر جێشانازی بوو لەجەم من کودناو وێ راپۆرێدا یعنی بهتر ئەو ئەمبێژن سوورەتێن کو ئیرۆ هاتنە هێلبژارتن دوێ راپۆرە نافدەوڵەتیدا ئەو سوورەتنە ئالا کوردستانی بوون ژبەر ئەوژی نەفسە ئەمبێژن هەمان کاریک و مەمل دبستانی دکن بەرەنگێکی ئەمبێژن تەوعی ئەمە ناوەندەکە کوردی لڤینە هەیە بناوێ ناوەندە چاند و جوواکە کوردی ئەوژی چێ بزمانی ئەڵمانی چ خەلکی خۆرە و چێ ئەمبێژن شاگردی کوچنە دبستانی هەیڤێن هاوینی ئەمریکارن بوارە ئەمبێژن موادی سەرەکەدا و هەروەهاجی کەسێ ئەمبێژن ئیرۆژ ئامS و تەمەنی و زێتەی تەمەنی ئامسا ئەمووی ئاریکاری بوارەتکن ژالیێ زمانی ئەڵمانێک و کاربن ژیانە خۆیان ڕۆژانە بەرەنگێکی باژونن وژبەر وی کارێک ومەتێ دەژی کرد ئەو بوو بهتر ژمرە هاتە گوتن کو ئەو بوو بهتر جێشانازیە و کارێکی ئەمبێژن ئەو ئیمکانات و ئەو کەفاعاتێک و ئەمبێژن وەکە بە عەرەبی دخواندنا خۆدە و دکاری خۆی ڕۆژانەدا مەکاری بۆ بەرەنگێکی فەیدێژی بگهێنە مەڵەتی خۆشی ئەو بهتر جهێ سەکناندنێ بوو لەجەموا خەڵکی ئەکادمیسیان وژبەر ئەو سەدەمەک وەکو ئەمبێژن ئەو هەلبژارتن چێبووش ئالیمەدا وەکو مەمۆستاکی کورد وەکو کۆچبەرێکی کورد و ئالیکیدا کاری بۆ ئەوێ خەلاتە هەنێ ئەمبێژن وەرگێ. ئەزێ پرسێکی بکەم کاک نیزار ینی بەلکیش بوو کەسێندن ببە نمونەیەک ینی تە چاوا دکار بوو vê xelatê bi destxova bînî yanî tu çi qas serxwe westa bûyî te bêhtir giranî da ser çi aliyê karê xwe yê perwerdeyê. Belê xwe yenî kesên ku li Ewropayê dijîn evê baş zanin مفتا ئەمبێژن ئینتەگراتسیۆنی مفتا و یەک کاربێ ژیانە خۆ خەلکێرە وڵاتی غەریبیە بکە ئەوژی زمانە بەلکی زمان یەک جواب و یەک و بهتر ئەز وەکو کەساتی ئەسەر سەکنیم و دووەختێکی ئەمبێژن کیندا ئەس باشم کاری بۆ ئەستنێ زمان ئەمبێژن سیئاینس جارێکی و دجاراژی
هنجارێکی جودا و هەنجارێکێت زانگووە ڤێنەدا مەکاری بوو دوگەل ئەم بێژن پرۆگرامە مەمۆستاییە و جامیا ڤێنەیە و من تمام کردی دوێ دەژی زمان بوو ئەم بێژن ینی تشتێکە گەلێکی ئاریکار و ئەو ئاریکاریدا کو من کاری بوو بووی ڕەنگی هەن کاری خۆشی زمانێکی بکەم زمانێکی نە زمانی منە و هەن د کولتورێکی نەکولتورا منە ینی ئەوژی گەلێکی گرنگە د ئالیان بێژن پێدەگۆک دە ئالیێ مەمۆستاییدا نەتەنێ زمان ئەوە ینی تێخواستن ئەنو یەک کولتوریژی فێم بێکێژبەر ئەو شاگرتێک و ئیرۆل دەبستانی ئۆروپینە ینی گەلێک دەولەتی ئۆروپینە و هەنجوا کورجی هەنا و ئەم بێژن کۆچبەرجی هەنا دوێ یەک کولتوریژی باش فێم پێ دەکار بێ چلۆ بوارە بدێ و بستێنێ و ئەوژی پێرە بێ ئاریکاریک و یەک زانیاریە بچڕەنگی بگهێنێ ئەوە شاگرتیە تشتێکی din مثلا بخاسی ku ez agadarim dizanim Kurdên me yên ku diçine Ewropa çi yani çi Nemsebe çi Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda welatên dinyên İskandinavya ji integrasyona ku tu behs dikî ditirsin. Ev yani durbûna ji civaka Almanya ji civaka Ewropî dihêle ku ew kes bêhtir întegre nebin û bêhtir pêş nekevin û di astên zanistî de neçin pêş yani lazım e ew malbat ji zarokên xwe bitirsin yani divê jî întegrasyonê bitirsin tirsiyên întegrasyonê heye kak Nîzar di baweriyam de pirseke gelekî giring kar dilbixwîn divirta ینی ئەم بێژن مەبەتا ئینتەگراسیۆنê di baweriya me de necihê tirsiya wextê întegrasyon dwarê xwe dirist werê cêbecêkirin gelek jê fêm dikin întegrasyon ji alîkî tenêya na întegrasyon bi heqîqet jî gerek ji du aliya bê yani întegrasyon tiştê gelek baş cim vî kulturî çim bêjin di aliyê pêdagog da yenî gelek hena ew xwe şagirtê me û zarokê me yenî ew ê întegrasyonê ji alîkî vedibin lê ji alîkî dî de jî divê em jî bi karê xwe rabin wekû malbat em jî întegrasyona ku tê xwestin ji her du aliya ve bi rengekî pozîtîv em bêjin weka xelîtekî wekû gîmîşekî çê bikin û ew ê jê re pêşkêş bikin ji wê zarokê re yani întegrasyon wextê ji du aliya debe întegrasyon ti cara nabê cihê tirsê û ti cara nabê cihê û em bêjin bi rengekî û tirs li cem me çêbin û zaroka me wê întegrasyon wê bandora kes lê werî kirin na wextê ji her du aliya debe întegrasyon gelek wê fêdê bê zarokî wê diriya xwe ya baş re wê derbas bê gelekî spas mamoste Nîzar Mustafa ku baştirîn mamoste li Nîzar Musa baştirîn mamoste hatiye hilbijartin li hemû Ewropa baştirîn mamosteyê sala 2022 koçberan mala te ava te mîvanên bûyî zor spas ji vê nel gelmibû